I pozdrav ljudi, ponovo smo tu u mom videu, nadam se da vam se prethodni video dopao, a sada da krenemo odmah u novi video koji je pred nama. A šta je to tema mog današnjeg videa? Dakle, kako napraviti thumbnail poput poznatih youtubera. E pa to ćemo odraditi na sljedeći način, idemo redom stavku po stavku, pokazat ću vam kako da preko Photoshopa napravite dobar thumbnail za sebe. Dakle, prva stavka je da napravite pripremu. Izabrao sam ovu žutu pozadinu za svoj thumbnail koji će također biti i thumbnail ovog videa. Vi možete izabrati neku drugu, nije važno, dakle kakva vam se uklapa u vaš kanal i u content koji imate, to ćete i odraditi, to ćete izabrati. Uglavnom, idemo na sljedeću stavku. Sljedeća stavka je na primjer da dodate subscribe dugme. Dakle, kucate subscribe PNG. U tom formatu skinut ćete dakle neko od ovih subscribe dugmadi ukoliko želite to da ubacite. Ukoliko želite da ubacite, na primjer pravite za neku igru, hoćete da skinete nekog aktera, također PNG format, to posle ubacujete, tačnije lijepite na tu vašu pozadinu, bukvalno. Dakle, subscribe bell ću dodati, to je dakle ovo zvonce, upravo ovo sam skinuo, vidjet ćete kako će to izgledati. I na primjer, što mnogi youtuberi ubacuju, to je strelica, ja sam ubacio bijelu strelicu, white arrow, dakle vidite koliko ih imate, izaberete kakva vam se sviđa, možete promijeniti boju ovdje u naslovu i dobiti neku drugu, možete jednostavno i u Photoshopu izmijeniti boju strelice koju želite da ubacite. Da pređemo na Photoshop. Dakle, kada upalite Photoshop za sve početnike, također će biti jednostavno, pokazat ću vam kako da na lak način napravite svoj neki prvi thumbnail koji će biti jako dobar i u rangu najboljih. Dakle, na sljedeći način ubacite pozadinu, nakon toga place linked, onda ono što imate već spremno u pripremi ubacujete lagano u ovu sliku. Dakle, tu nam je subscribe dugme. Možete to poredati bilo kako za početak, dakle tek osmišljamo koncept, tek ubacujemo, to je samo znači za neki start, poslije ćemo sve uklapati onako kako nam bude odgovaralo. Dakle, ja volim da ubacim i svoj logo, ukoliko imate svoj logo u PNG formatu, lako ćete ga ubaciti kao i sve ovo ostalo na taj isti način. Ja ću to staviti ovdje u gornjem desnom uglu. Šta još imam? Još imam subscribe bell. To ćemo subscribe zvonce napraviti da bude u veličini ovog loga koji sam ubacio i premjestit ćemo ga u lijevi gornji ugao. Sada, pošto je većina PNG formata koji imaju bijelo u sebi, kada se odradi taj PNG format ostane ovako šuplje i izgubi se ta bijela unutrašnjost, ali kako ćete sada ubaciti? Vrlo jednostavno. Dakle, kada odete na brush tool, prebacite obavezno da vam je bijela boja sa kojom ćete bojati, a onda samo na pozadinu i ofarbate jednostavno. Sada vi radite u stvari, bojate vašu pozadinu, a dobijate ispunjeno ovo subscribe zvonce tom bijelom bojom koja nam je i bila potrebna od samog početka. Ukoliko se nekad desi da vam neka boja nedostaje, obično je to bijela, kada skidate te PNG formate ovog tipa, ovako ćete vrlo lako popuniti. Sada dolazimo do glavne stvari, a to je tekst. Prvo ću promijeniti font koji koristim i koji ću vam ostaviti u deskripciji jeste Bada Boom BB Regular. Dakle,
dobit ćete font u deskripciji ukoliko vam se dopada. Jedan je od popularnijih YouTube fontova što možete vidjeti i u YouTube kanalima. Top 5 fontova. Uvijek je na prvom ili drugom mjestu i dosta se koristi pored Fortnite fonta koji je također dosta zastupljen. A Fortnite font mislim da također ima Burbank Big Condensed Black. To je taj Fortnite font. Evo ga ovdje. Ukoliko neko želi da ga koristi za svoje Fortnite thumbnailove, to vam je njegov naziv jer nisu mogli da naprave zbog copyrighta baš taj naziv Fortnite, već je pod drugim nazivom i samo za nijansu izmijenjen, ali bukvalno kao preslikan Fortnite font kada ubacite, to je to. Da se ja vratim na Bada Boom. Sada da napravimo taj naslov koji mi treba za thumbnail. Kako napraviti thumbnail poput poznatih YouTubera. Sada ćemo na Free Transform, dakle Edit, Free Transform, transformisati. Taj naslov možete ga nositi gdje vam odgovara i kao što vidite na ovaj način raširiti i povećati u granicama koje vama odgovaraju. To bi bilo to, mislim da je ovo prava stvar. Malo ću ga još podići gore. Sada već prelazim na strelicu i na subscribe dugme koje ćemo također ovako namjestiti da bude u nekom rangu sa tekstom da se to slaže, a strelicu ćemo malo da iskosimo i da je na neki način povežemo ovamo sa tekstom. To bi bilo to. Sada desnim klikom na tekst koji kao što vidite je ovdje u desnom uglu, idete na Blending Options. Sada u toj paleti Blending Options imate Drop Shadow, posljednja opcija, i dobijate kao što vidite sjenku koju ja uvijek pomjerim malo na desnu stranu jer mi je to obično najbolji izgled. Nakon toga kada ste to odradili, ta sjenka dakle može da mijenja boje ovako na ovaj način. Dakle možete da stavite crvenu boju na primjer, ili kada stavljaju oko svog lica youtuberi, ako ubacite na primjer neku svoju sliku pa hoćete oko da bude ona bijela, onaj bijeli kao okvir, to je u stvari to. To radite na ovaj način ćete dobiti tu foru. A subscribe dugme također može da dobije malo te sjenke, ali ću ju umanjiti. Uglavnom bitno je da postoji, da je tu kako bi se slagalo sve jedno sa drugim. Sada šta volim da uradim na kraju? Na kraju možete da dodate svoj potpis ovako tu. Samo će to naravno biti u drugom fontu, a pokazat ću vam sada i koji. Samo da ga pronađem, dakle flashback. Flashback, samo ću postaviti crnu boju, Free Transform i onda taj potpis postavite onako kako vam najviše odgovara. Evo, ostavit ću ga ovdje, mislim da je sasvim ok. Čekaj da vidimo. To je to. Mislim da je ovo jedan dosta dobar thumbnail i ovaj ću upravo postaviti za video koji smo upravo odradili. Nadam se da ste u njemu uživali. Ukoliko imate nekih pitanja
obavezno pitajte, rado ću odgovoriti i pomoći svima. Ukoliko želite da napravite thumbnail neke druge vrste, drugačiji, dajte neki predlog, također ću odraditi tutorial kako napraviti neki drugi thumbnail koji je vama potreban, nikakav problem. Nadam se da ste uživali u videu, lajkujte, komentarišite, šerujte i naravno subscribeujte se na moj kanal. Veliki pozdrav za sve, do sljedećeg gledanja.